probably ukhona into ukuthi afisa ukuyina information. Ngabe wena nje as umdlali and a seasoned player, not just any player, ungathinga le game yakusasa and nama-youngsters liwashintshe empini yona ayathi nokuthi ubeselawalungisa ukuthi hayi asingababhi ukuthi they're doing bad in the league. Okay, ngiyabonga. Uqala ukuvusela nje bantu bendlini. Coming to the game, le game lena kithi sibadlali imqoka kakhulu. Sisamile sima-senior players ukukhuluma nalama-youngsters. Umqoka bale game le yakusasa ukuthi singayi ngama-results sothole emuva ku-league. I-league ngayifane no-count. Because sesikhuluma ngomishi nyalo and seyisigeje kakhulu thina. Mina nje bengisolo ngikhona. 2 finals solo none kuyiwina. So this time around vele kufuna siwagrindela ama-results. So ngicabanga ukuthi abadlali ba-ready ngokubuka kwami solo basijimisa abo-coach. So seyisele ngathi bona sebasinikile iplan sekukwethu ukuthi sihambe so-execute egroundini sigrinde ama-results sichubekele embili ku-next stage. Umlethe lo ngawusho nje balanza beBambane Highlanders uMartin. Ngiyabonga. Ngaqala ngikubonga nje balandzeli beMbabane Highlanders so far. Sonke isikhathi bahlale behind us, bamotivate abafana, bafaka umfutho. Lengakusho going towards the game lena ngithi abaqhubeke kanjalo. Ngeke siba disappoint. Le ndlela laba supporta ngayo ngeke siba disappoint. There is no way lesingaba disappoint ngayo. Sitaqhubeka sibajabulisa. Ngibonga lo.